पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Ang mutang pagkaroon tiang igi di sini atau ini member sekretari Subagrani Mumbai semai kamu dia ini tapi mung ake bangun pakai India di Constitution ni dia ain studi kami putih dia ake ini kabai dia kamu pangai ma di bawah hati Pangnoka. Rondan lero iya toma bagi mai. Kongkapa lagu. Rondan bisa mai. Kako ke uitunar ke samai kami kalau dalam mesti ada kerang itu putui kalau kami ano waktu kemani kamu kapai upai karnai Tujuan nahan mai aku orang kena bagi jawab itu. ত্রিপুরা উপজাতি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের নকশায় করছি আগামী দেবের বোঝেন উত্তর নামে খবর বলি আমার মুই এই নদী ভারতের সংবিধানের উপরে একামনে অধীন দিচ্ছে আর আদিম মবইকে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর জদায় রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব বলি আমার অধীন বিচ্ছেদর লগে বলে তাদের সাথে Kaunsilnya Adong Unggui, Tongkat Maya Bulu, Kaitoni Unggui, Sumai Kangwis Hado Kurakti, Koito Kedargui, Sumai Kangwis Hadawo, Parot, Elem Bakri Disingti, Kada, Kerongno, Koito Kubui, Orok Komui Ang, Wabdagui Kongmani, Samungno, Abai Kubai Tangai. Ang mutang Sapradirian Tripura Tribal Areas Nama District Council ni kehar kui pangkiye tunjuk paimon yok wo Ishonno duai laye smai tang ye satawo abono te krok kiye au ye smai tang satawo parot hakko bai snam tunjuk mo pa kerong bai darauno mukha bai hakkiye Mungkin bom jaya, ini sakawo, bau tiup mo, samung rono, abai, kubai ke tangai. Macam Rosmit Deborma, Tripura Tribal Area Mas District Council ada Munggui, Congkamani Yabulo, Mahaduri Munggui, Semai Tanggui, Ajawo, Gerakhe, Putu Nargui. Semai tanggai sajawo Barokni Baki Singkui Hajar Kerangno Putu Kubui Horok Pomoi Ano Boksagoi Tongmani Samungno Kabai Kubai Tangai Hambai Mutang Rajesho Dabama Tripura Tribal Area District Council Adong Unggui Tongjakma Yadalo Kaitonis Sumai Tangi Sadawo Gerakhe Putu Naragi Sumai Tangi Sadawo Barok Lembaki Singkui Hajar Kerangno Putu Kubui Horong Komui Anu Boksagma Tongmani Samungno Kabai Kubai Tangai Hambai
Ôi, xiên nó vậy. Now, I'm a member of the board. The tribal area of Autonomous District Council, Adoni Conduct and Yakubo. Terakhir Putunarabi, Maitani Sakau. Barangkali di sini ada kerana kuitu kui. Orang omoi, anak kok panis kamu. Dok hari kubai katnya. I, Mr. James Devona, Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Adam Ungwi, Chongzakma Yagola, Taikonis Sumai Tangui, Grakya Pertonarabin, Sumai Tangui Hazao, Para Elembakni, Bisimpu, Hazak Yarabla, Perente Kumui, Khorok Bongui, Ala Bagzagui, Dongmani Samullah, Kabai Kubai Tangai, Berada Johamai. Macam ni kita tengok, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni ada wujud mengai, Chongdak Paniya dulu, Kaituni mengai, berakit samai kami ada wo, Barat Hakatu ni ilembak ni fishing trip, Hazak kerana kuitu sawul, Kubui Khorok Bomoi, Ano Bongdamani Baca Ebas Kamuno, Kabai Kubaino Karna, Josona. Macam surat government, Tripura Sab Dudukai, Kota Angkor Koksab, Adon Ungli, Chongdama Yakubo, Kaituni Pulis, Maitani Sakau. Terakhir Koito Narabe, Maitani Sakau. Barat Elembak, di sini ada kerana Koito, Kubui, Om Nopai, Anak Boktomani, Tongmani Sama, Kabai Kubai. now I call upon Sri Buddha Kumar Devarma, 19 election and conduct of business rules 1985. I would like to convey my sincere thanks and congratulations to all the honorable members on completion of the birth taking ceremony. I also convey thanks to all the officers for their cooperation in successfully organizing the birth taking ceremony. Now, I would like to announce that under Rule 17.1711/1, Honorable Governor of Tripura is pleased to appoint Sri Jagdish Devarma, elected MDC, to preside over the proceedings of the first meeting of the newly elected council. I call upon Honorable Member Sri Jagdish Devarma to take his chair to preside over the first meeting and advance the further proceedings. Thank you.
আদম যুগসন যত অফিসিয়ালস to the first meeting of the 9th TTAADC. As per conduct of business rules, to the first meeting of official the Autonomous District Council Chairman and Chief Executive Member elected Elani Koktamani. Jasapana Kasha Karone, Tini official chairman, TTADC, time official chief executive member elected Khajaria. Bolibagoi, পরবর্তী সময়েও তেরোশো সিটি কংগ্রেস খাজাবি কতাল চেয়ারম্যান তাই সিএম চন্দ্রভাই বলবাগাই গভর্নর ভাই এফএম খাজার প্রেসিডিং অফিসার হিসাবে অবহানি দায়িত্ব অবন সাগলাইনেন তবে তিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি সময় খামানি প্রোগ্রামে পাইকা হনাই বিকার হনাই হামবাই